қаҳрамони барномаамон Фаридун Асоев узви маҳфили гӯштини тарзи озод мебошад. Мавсуф тасодуфӣ ба ин нав шомил нагаштааст. Аниқтараш ӯро бародараш ба майдони гӯштин раҳнамо кардааст. Вай нозикиҳои гӯштинро дар Мактаби ҷумҳуравии маҳорати олии варзишӣ оид ба намудҳои гӯштини шаҳри Душанбе меомӯзад. Чун дар гӯштини тарзи озод ба ҷуз омӯзиши тарзу усулҳои маъмули гӯштин, инчунин аз худнамоӣ, акробатика ва гимнастика низ шарт ва зарур аст, Фаридун ба ҳама ин тоб овард ва дар ҳоли ҳозир яке аз варзишгари фаъоли мактаби варзишӣ дониста мешавад. طول 9 سال می شود که در مؤسسه دولتی مکتب جمهوری مهارت عالی ورزشی آید به نمودهای گوشتین تمرین خود را دوام داده ایستاده است که در این طول 9 سال این مربیای مؤسسه عالی مفردراز یک سرمربی تیم کلان سالان می باشد میرو رستم شکر محمد و میرو مالی در تحت 5 مربی تمرین خود را دوام داده ایستاده است که این در طول 9 سال اسای فریدون در چندین مسابقات بین المللی و مسابقات جمهوری غالب و دستبالا گشته است. من همراه برادرم با این نمودی گوشتینگ رفتم. برادرم پیش از من با این نمودی گوشتینگ مشغول بود و شوق و رغبت من با این نمودی گوشتینگ خیلی زیاد شد و مدت 9 سال است که من در این نمودی ورزش تمرین میکنم. بهترین. خب اصلا هر یک نفری که با این یا اون نمودی ورزش شروع می‌آورد یا اینکه شروع میکند بسیار مانع‌های زیادی رو پشت سر میکند، یعنی مشکلات زیادی رو پشت سر میکند که و بعداً با اصولها با نازکی‌های این نمودی ورزش اونس میگیرد و بخواستیم بفهمیم که فریدون این مشکل رو چگونه پشت سر کرد. یعنی در نظر داریم روزهای اولی رو که شما مشق تمرین میکردید خردسال بودید، چگونه بود برای شما؟ روزهای اولی تمرین من خیلی مشکل میگذشت و من آهسته آهسته آنها رو پس سر کردم و به قله‌های بلند رسیدم. بهترین. وقتی که اصولهایی رو که مربی به شما نشان میداد چگونه این اصولها رو از خود میکردید؟ در مدت 3-4 روز من یک اصولی که استاد به من نشان میداد من آن را خیلی خوب اجرا میکردم. فریدون فکر میکنم که هر یک ورزشگر با مشکلی ها روبرو می شود و در حالتی که شما با مشکلی ها روبرو می شدید بودن لحظه هایی که از ادامه مشق و تمرین ها نیت دست کشیدن داشتید و چی شما رو روح بلند می ساخت و از ادامه مشق و تمرین ها یعنی دست نمی کشیدید؟ بله، هر یک ورزش به مشکلی نمی شود و من بسیارتر در این از دوام تمرین های خود خسته می شدم و قریب بود که از تمرین ها دست بکشم و من که ذوق و رغبت زیاد داشتم برای نمود ورزش تا حال این را دوام داده ایستادم. برادرم که با همراه من مشق میکرد در بسیار وقتا او مرا دستگیری میکرد و به من میگفت که طاقت کن، صبر کن، روزهای خوب حالا از پیشند. مسلم است که مسابقه به مربی امکان می‌دهد که شاگردش تا کدام حد از نازکی‌های این یا آن نوع ورزش بهره‌ور گشته است. از این لحاظ برای مربیان در مسابقه بیشتر دیدن و درک کردن اشتباه‌های شاگرد هدف اولین درجه است، چون که آنها با این گونه راه می‌توانند در اصلاح کمبودی‌های جای داشته موفق شوند. مسابقه نخستین فریدون در شهر دوشنبه دایر گردید. گرچنده از مشق و تمرین‌هایش اونقدر وقت زیاد سپری نشده باشد هم، لیکن مسابقه نخستین را به طور اعلی جنببست کرد. در سبقت نوبتی هم استادش را ناامید نکرد. خصلت‌های خوبی دارد که چی سپارش‌هایی که به وی ما می‌دهیم مربیان این را در سریع وقت و با مهلت کوتاه‌ترین اجرا می‌نماید که این در مسابقه ها به نظر می‌رسد. در یک مسابقه خود برآمدم و در آنجا من جای سوم را اشغال کردم. گفتم میتواند که این مسابقه شهری بود یا اینکه ناحیوی بود؟ من در مسابقه شهری
ҷои сеюмро ишғол кардам. дар аввалин мусобиқа бо чанд нафар шумо қуввозмоӣ кардед? Ман дар аввалин мусобиқа бо 2 нафар, яке онҳоро мағлуб кардам ва дар дигараш мағлуб шудам. ва билохира ҷои сеюмро ишғол кардам. то куҷо итминон доштед ки дар мусобиқаи аввалини худ соҳиби медал мешавед? боварӣ дар шумо буд? дар аввалин мусобиқаи худ ман тарсу ҳарос доштам ва ба худ он қадар боварӣ надоштам. хушбахтона ман дар мусобиқа кӯшиш кардам, ҷои сеюмро ишғол кардам. вақте ки ҷои сеюмро гирифтед, чӣ гуна худро ҳис кардед? хурсандӣ кардед ё ин ки роҳафтода шудед ки ҷои сеюмро гирифтед? ман хеле хушҳол шудам ки дар аввалин мусобиқаи худ сазовори ҷо шудам, ҷои сеюм. дар назди худ мақсад гузоштам ки оҳиста оҳиста ба қуллаҳои баланд расам. таҳлилҳо нишон медиҳанд ки ба куштани тарзи озод нафароне шомиланд ки табиатан чолоку ҳушёр буда иродаи қавӣ доранд ва куштингирони навраси мо пайваста дар мусобиқаҳои мухталифи байналмилалӣ фаъолона ширкат меварзанд. нагуфта намонад ки фаъолияти куштингирони навраси тоҷик дар муқоиса ба варзишгарон аз давлатҳои қазоқистон, ӯзбекистон ва қирғизистон назаррас аст ва ин аз он гувоҳӣ медиҳад ки самти тарбияешон хуб ба роҳ монда шудааст. гарчанде ба бархе аз куштингирони наврас фурсати ба сафи ҷоизадорон шомил шудан пеш наомада бошад ҳам, лекин онҳо аз ҳарифон бисёр хусусиятҳои куштинро омӯхтанд. албатта ҷаҳонбинии варзишгар дар сурати бештар иштирок кардан дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта васеъ мегардад. мусобиқаи байналмилалие ки дар шаҳри душанбе баргузор шуд ба корномаи варзишии қаҳрамони барномаамон комёбиро пеш овард. пас аз 3 сол ман ки бисёр хеле меҳнат карда будам дар мусобиқаи ба номи қувват холов хеле дар дараҷаи олӣ гузашта буд, иштирок кардам ва дар он ҷо ман бо 5 рақиби худ мубориза бурдам ва дар он ҷо ҷои якумро ишғол кардам. хеле хуб. бубинед ки дар мусобиқаи ба номи қувват холов иштирок кардед, 5 рақиб доштед. аллакай рақибони шумо зиёд шуданд ва бо 5 рақиб чӣ гуна қуввозмоӣ кардед? чӣ гуна онҳоро ба шикаст дучор намудед? бо 3 рақиби аввали худ хуб гӯштин гирифтам ва 2 рақиби чанд қайд ки ман рақибҳои худро мағлуб мекардам, рақибҳои хеле пурқувват пайдо мешуд. ман дар онҳоро мағлуб кардам ва дар финал бо як рақиби хеле пурқувват ки ман онро бо ҳисоби 1-0 мағлуб кардам ва сазовори ҷои аввал шудам. аз ҳама рақиби пурқуввати шумо ин рақиби финалиатон буд ва бо кадом усул, бо кадом роҳу восита ӯро шикаст додед? дар куштини тарзи озод қоида ҳамин аст, агар рақиби худро аз ҳамон хати муайяншуда берун кунӣ, баъд ту 1 хол дода мешавад ва ман ин корро кардам, ба ман 1 хол дода шуд ва ғолиб шудам. яъне бо ана ҳамин восита ҷои аввалро гирифтед. шумо натавонистед ки бо усулҳои дӯстдоштаи худ, бо умуман он усулҳое ки дар машқу тамринҳо иҷро мекунед, рақибро шикаст бидиҳед? аз сабабе ки рақиби ман хеле пурқувват буд ва ӯ мумкин ки пеш аз рақобат бо ӯ куштингиҳои пешинаи маро тамошо карда буд. ман натавонистам ки усулҳои худро ба осонӣ иҷро кунам. яъне муҳимтараш шумо тавонистед бо ана ҳамин як аксуламал рақиби худро шикаст бидиҳеду бо 1 хол сазовори ҷои аввал гардед ва дар як рӯз бо 5 ҳариф рӯбарӯ шудану қуввозмоӣ кардан, даст ба гиребон шудан барои шумо мушкил набуд? хаста намегардед? дар ҳақиқат ин хеле мушкил аст. агар одаме ки варзишгар бошад, ӯ худ инро мефаҳмад. аз сабабе ки ман бисёр тамрин карда будам, ҳамаи ин мушкилиҳоро пас сар кардам. нагуфта намонад ки 3 маротиба мусобиқаи байналмилалии қувват холовро ғолиб шудааст ва дар 4 маротиба ғолиби мусобиқаи ҷумҳуравӣ гардидааст. ин яке аз варзишгарони беҳтарин мебошад ки дар оянда мо аз ин варзишгар медалҳои осиё ва ҷаҳонро умедвор ҳастем. иштирок дар мусобиқаи сатҳи баланд худро тамоман дигар хел эҳсос намуд.
ба қабли варзишгарон таҷрибаи ғанӣ пайдо кард ва ин таҷрибаро ӯ дар омӯзиши ҳарифон аз худ намуд. шояд ҳамин чиз буд ки ӯ мусобиқаи дохилиро дар шаҳри Кӯлоб сарбаландона пушти сар намуд ва роҳ ба сӯи мусобиқаи навбатии ҷумҳуравӣ ба ноҳияи Ашт пеш гирифт. дар онҷо мусобиқаи ҷумҳуриявӣ буд. Ман дар онҷо бо 4 рақиби худ мубориза бурдам ва се рақиби худро мағлуб карда ва билохира дар рақиби чоруми худ ки ӯ аз худи шаҳри Кӯлоб буд, дар он бохтам. Бо ҳисоби 6-2 бохта ва сазовори ҷои сеюм шудам. خب سبب در چی بود که جای سوم رو شما گرفتید؟ رقیبان شما شاید از جهت تکنیک با قوت بودن یا که تجربه اونها زیادتر بود. چی سبب ها بود؟ ба фикри ман ки аввалин мартаба буд ки ман аз шаҳр берун рафтам ва аз ҳамин сабаб ман дар онҷо ҷои сеюм шудам. از جای گرفته خود تا کجا قناعتمند شدید؟ варзиш бурду бохт дорад ва ман ин бурду бохтро ба худ қабул кардам. беҳтарин варзишгар ҳамон варзишгарест ки ҳам бурду бохтро ба худ қабул мекунад. ба гуфта намонад ки рақибони ман аз вилояти Хатлон, вилояти Суғд буданд. ман аз он шод ҳастам ки ба худ таҷрибаи хеле бой гирифтам. дар ҳақиқат дар самти дуруст ба роҳ мондани машқову тамринҳо асоси обур кардани марҳилаи муваффақияту комёбиҳои ҳар як варзишгар аст. аз ин гуфтаҳо бармеояд ки ҷамомати таълимиву тамринӣ ба дараҷаи тахассусии варзишгар мусоидат мекунад. ин хусусиятҳоро варзишгар дар ҳоле соҳиб мегардад агар дар интихобаш иродаи қавӣ дошта бошаду масъулияти баланди касбиро эҳсос кунад. чуноне маълум шуд, фаридун машқу тамринҳоро зери роҳбарии мураббиёни соҳибтаҷрибаи муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуравии маҳорати олии варзишӣ оид ба намудҳои гӯштини пойтахт мегузаронад. албатта шароитҳо барои ташкилу роҳандозӣ намудани машқҳои дастаҷамъӣ созгор аст. ман соли 2019 дар мусобиқаи шаҳрӣ иштирок кардам ва пас аз он ба мусобиқаи ҷумҳуриявӣ ба Ашт рафтам ки дар онҷо ҷои якумро ишғол кардам. سال 2019 به ناحیه اشت رفتید و در این مسابقه جمهوری بار دوم بیرون از شهر دوشنبه هنرنمایی کردید. کار شما اومد کرد در این مسابقه؟ من همه آن خطاگی‌هایی که در مسابقه جمهوری شهر کولاب کرده بودم، من همه این خطاگی‌های خود را در ناحیه اشت همه‌اش را اصلاح کردم. هر یک ورزشگر با خود یک اصول معمولی دارد، اصول دوست داشته دارد و محض به همون اصول در مسابقه رقیبان خود را بسیار شکست می‌دهد. بخصوص این بفهمیم که اصول دوست داشته فریدون کدام اصول است؟ من بسیارتر رقیبان خود را با اصولی از سر کتف پرتافتن استفاده می‌برم و این به من خیلی معقول است. من با همین اصول بسیاری رقیبان خود را مغلوب می‌کنم. ورزشگر باید خاکسار باشد و زیرک و هوشیار چون که در رقابت‌های خود او رقیبان خود را با هر حیله فریب دهد و مغلوب کند. من در مسابقه جمهوریوی که در شهر دوشنبه گذشت 5 رقیب خود را مغلوب کردم و در آنجا سزاوار جای اول شدم. خب بیشتر شما در کدام وزن‌ها قوازمایی میکنید؟ من سال 2021 در وزن 38 کیلوگرم بسیارتر رقابت کردم. عین حال تحت راهبری استاد ورزش جمهوری تاجیکستان داور درجه بین المللی محمد شکوروف مشق تمرین میکنید و بخواستیم بفهمیم که مربی چگونه است مناسبتش با شما؟ سختگیر است یا اینکه مهربانی میکند؟ مربی ما خیلی سختگیر است و میخواهد که ما نتیجه های خیلی خوب را به دست آوریم. در بسیار مسابقه ها با همراه ما مربی میرود و با ما خیلی اصول های زیاد را نشان میدهد. حتی در وقتی محاربه هم با ما اصول ها را نشان میدهد که ما چطور اصول های خود را استفاده بریم و پس از آن کاری ما آمد میکنند. عموما شرایط در تالار ورزشی چگونه است؟ شرایط ما در تالار ورزشی خیلی خوب است که ما از آن استفاده برده مشق تمرین میکنیم.
дар воқеъ ҳунарнамои муваффақонаи варзишгарони ватанӣ аз рӯи гӯштани тарзи озод дар сабқати мухталифи байналмилалӣ боис гардид то сол ба сол дар қаламрави ҷумҳуриямон сафи ихлосмандони он аз ҳисоби кӯдакону наврасон афзун ёбад. албатта иҷо сухан дар мавзӯи бозиҳои олимпӣ байни бузургсолон ва наврасон меравад ки ба варзишгарони мо фурсати ба даст овардани 2 медали нуқра пеш омадааст. Фаридун Асоев соли 2022 дар мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ дошта иштирок кардааст. طول 5 سال میشود که با اسای فریدون ما مشق ورزی میکنیم و به هر مسابقه ها ما هم داخل کشور هم خارج کشور سفر شدیم و جمهوری ازبکستان به یکی از مسابقه های پرقوت جمهوری ازبکستان دلشاد منصوف رفتیم که ما هر در اون مسابقه سزاوار جای اول شدیم. همچنین 2 هفته پیش به شهر خوجند به مسابقه جمهوری تاجیکستان بین جوانان رفتیم، باز نیز هر ما سزاوار جای اول شدیم. من میخواهم که به مثل گشتنگیری داغستانی زاربک سیدک شوم و او به مثل او بسیارتر در مسابقه های جهانی اشتراک کرده و سزاوار جایها شوم و اصول های او را میخواهم بسیارتر خوب آموزم، چون که او بهترین ورزشگر و در مسابقه های المپی نتیجه های خوب نشان داده است. فریدون، بار شده است که بیرون از تاجیکستان در دیگر کشورها قوا و نیروی خود را سنجیده باشید. من اولین مرتبه سال 2022 به ازبکستان رفتم. در آنجا مسابقه بین‌المللی بود و من در وزن 38 کیلوگرم اشتراک کرده با 5 رقیب خود آزمایش کردم و بالاخره در آنجا من سزاوار جای اول شدم. این بار اول بود که بیرون از تاجیکستان شما هنرنمایی کردید. چگونه برآمد کردید؟ در اول ترس و هنوز شما رو فرا گرفته بود؟ نه، از سبب من ترس و هراس نداشتم، از سببی که من بسیار در مسابقه های جمهوری بسیار اشتراک کرده بودم. این به من خیلی تجربه زیاد داده بود. در این مسابقه همه رقیبان من از ازبکستان بودند. با هنرنمایی ورزشگران ازبکستان چگونه بها میدهید؟ خیلی ورزشگران خوب هستند و تجربه خیلی بسیار دارند که در مسابقه ها خیلی بسیار اشتراک میکنم و من با آنها بهای خیلی خوب میدهم. وقتی که از این مسابقه بین المللی با مدال جای اول به وطن برگشتید، در اینجا شما رو یار و دوستان، والدین چگونه قبول کردند؟ من پس از اومدن به تاجیکستان مرا والدینم خیلی خوب پیشواز گرفتند. همان سال باز با همراه مربیمان به شهر یسیلی قزاقستان رفتیم که من در آنجا سزاوار جای دوم شدم. خب در این مسابقه سزاوار جای دوم شدید. رقیبان شما از کدام دولت بودند؟ رقیبان من از جمهوری ازبکستان، جمهوری قزاقستان، از جمهوری قرقیزستان و فدراسیون روسیه بودند. از همه رقیب پرقدرت شما از کدام دولت بود؟ من در فینال با رقیب خود از فدراسیون روسیه مبارزه بردم و در آن شکست خوردم که او خیلی بسیار پرقوت بود. با شما چی نرسید؟ قوت نرسید، نیرو نرسید، یا اینکه تجربه اون زیادتر بود، یا اینکه خطاگی از طرف شما بود؟ من خطاگی داشتم که در آن مسابقه نتوانستم خوب محاربه کنم. با شما چی نرسید؟ قوت نرسید، نیرو نرسید، یا اینکه تجربه شما کمتر بود؟ من در آنجا خیلی هم به قوت شدم و نتوانستم که در آن مبارزه برم. خب از جای گرفته خود راضی هستید؟ من از جای گرفته خود راضی ام. بعدی مغلوب شدن من کمی غمگین شدم و استادم شکروف محمد به من گفت که تو در این مسابقه غمگین نشو و مسابقه ها حالا هم از پیشند. تو میتوانی که در مسابقه های دیگر سزاوار جای اول شوی.
қаҳрамони барномаамон Фаридун Асоев пас аз сабқати байналмилалии Ҷумҳурияи Ӯзбекистон ва Қазоқистон чанд маротибаи дигар қова шуд дар мусобиқаҳои дохилӣ санҷида муваффақ шуд ва албатта мақсаду мароми ягонаи Фаридун дар оянда ин ба даст овардани роҳхати бозиҳои тобистонаи олимпӣ мебошад. Умед аст ки ин орзуву ормонҳои накӯҳ дар корномаи варзишии қаҳрамони барномаамон амалӣ хоҳад гашт.